Fáilte Cathal Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1, topic a cuaig, Rannóg a hocht, Máire agus Cathal caint, ag díriú isteach Léitheoireacht. So level A1, topic 5, section 8, Máire and Cathal talking, focusing on reading. Máire agus Cathal caint, Léitheoireacht. Le múna, an folklór a bhaineann le cur síos a dhéanamh cad a dhéanann tú nuair a bhíonn Aimsire. We'll be teaching the vocabulary to describe what you do when you have free time. Beag an bhilóg, Máire agus Cathal caint uat don gníomhaíocht seo. You'll need a handout, Máire and Cathal talking for this activity. Máire agus Cathal caint. Mary and Cathal talking. Tá Máire agus Cathal ag déanamh play na cineálacha Caitheamh Aimsire atá acu sa rang Gaeilge. Mary and Cathal are discussing the different types of pastimes they have in their Irish language class. So le léonn tú an córá, déan iarracht na focail Gaeilge chlé a bheit seo leis na focail Mhéarla dheis. Before you read the conversation, make an effort to match the Irish words on the left with the English words on the right. Fragri answers. C. Closamhairc, by the sea. F. Gach deire seachtaine, every weekend. B. Ní éigeim, I don't watch. E. An nuacht, the news. D. Sa samhradh, in the summer. A. Tá tú a chónaí, you live or you are living. Máire agus Cathal caint. Anois, lé an córá agus ránnig an Albert cheart I bhur hain go DNA ó musca híos chun an córá a chríoch nu. Now read the conversation and choose the correct sentence numbers 1 to 9 from the box below to finish the conversation. Bí cuaramach, ní bhainnig tú úsáid as gach Albert atá sa bhosca. Be careful, you won't use every sentence that's in the box. An sin, lay an córá amach os ord. Then read the conversation out loud. An córá. Máire. Anois dom an málaid sport. Agus an imríonn tú rugby. Agus an málaid ceol. Cén áit a mín tú ag seanam. Ó go jazz. Agus cad faoin telefís. Anois, tá tú a chónaí Closamhairc? An déan tú ag snámh? If there's any of these sentences you're not clear, go back over your notes and check the meaning. Agus na fragri and the responses from Cathal. Féim go minic sa samhradh, is brála mé. Is mála an nuacht, ach sin an méid. Is fuail am ceol. Ní imríonn leadóg. Is bráil am sport, imríonn soccer le cóide gach deire seachtaine. Imríonn anois is a rís. Ní éigeim. Éistim le ceol an radio agus seanam an guitar. I dteach dáir na beag istigh in ngáilimh. So again, if there's any of the answers you're unclear of, look back in your notes or use the dictionary to make sure you understand the meaning and then complete the activity. Agus anois na fragri, and now the answers. Máire. Anois dom an málaid sport. Cathal. Spráil am sport, imríonn soccer le cóide gach deire seachtaine. Máire. An imríonn tú ag rugby. Imríonn anois is a rís.
Máire, agus an malat ceol. Éistim le ceol ar an radio agus seanam an gitar. Cé áit a mín tú ag seanam? I deachtóir na beag is dig i ngealamh. Ó go jazz agus cad faoin telefís. Is mála an nuacht ach sin an méid. Inis tá tú a chonig chosfarige, an déan tú ag snáb. Téim go minic sa saora, is brála mé. And this wraps up the section Máire agus Cathal ag caint, focusing on reading, using on folklore of women le chuirsíos a dhéanamh ar cad a dhéanann tú nuair a bhíonn Aimsire agat, focusing on the vocabulary that you use to describe what you do when you have free time. Take some time to review the conversation and practice reading it aloud so you become familiar with both reading it and comfortable with the conversation and pronunciation. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na quizle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanamh as. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.